وجہ توتی تعارفہ میں گندو کو گوشداروں کا واسطہ کت کنے من ماجد مستاق پیشن نندو کا منی کماش نام محمد ہے. وجہ ماجد مستاق تو ہمارا گوشت کنے کے مستاق مطلب چین مستاق یعنی وشی حال بروک وشی حال دیوک. مستاق گجری تو کا گوشنتی فارسیہ مجدے کسی کی طرح مجدہ دانت آیا مجدگانی دیانت یعنی مستاق دانت آیا مستاقی دیانت. وجہ ماجد صاحب اول رندہ تو مارشت کت کے تے آواز وشن و گوشندی شرین جوڑ بیتکنے آکدی گا یہ من ہنی بگندے مار تک من گوشندہ ہی بیت کنا بلے یہ شوق منا چا بنیادہ گونے ہما زمانہ گا کہ اصلا مسد کیسٹ حتی لالات کا بیتا منا ہما وعدہ چی یہ سکین بیتا کہ من شہر گوشت کنا او من گوشتا منی دوستو مردم کشی کر ریگان دائما منا شہر جنک پرماتا. او وحدی تو قدیمہ شہر وانتا کسانیہ بوڑا مردمانی حبر پتو چی بیتگاں ترہ دل بڑھیا داتا یا نا بعضی مردمانی حسابہ تی دلے پروشتا کہ تو نور خان نبے یا کہ عارف بلوچ نبے مردم باز گوشند باز مردمہ منا ہمیشہ گان ہم جتا تو نوکی نور خان نبے تو گوشندہی کت نکنے بلے باز مردمہ کہ منا دوست بیتا منی ہمراہ بیتا منی کہ رکش مردم بیتا آہاں منا ہمیں کم مکین شہران جنک پرماتا گو نابزانتیا گو بی علمیا بلے باز ہم آہاں بگندہ یا منی دوستیا یا وتی زبان دوستیا شہر گوشدارا گیا شہر جنگا دائما منا سکینے داتا. بعض وجہ وحدی بالپرز یک نوک مردمی لوٹی کے گوشندی بھی اچنچو زحمت بکشی زحمت ہمیچو گیشتر کشید وات دیمروی کند وات نام درکاریت ہیچ کارا بنیادہ بغیر یعنی زحمتہ بغیر ہیچ چیز پورا بیت نکند آیا بود نبیت ہمیچو گیشتر محنت ہمیچو گیشتر کامیابی. بالپرز یکی لوٹی اگر یک گوشندی بھی آچھا کجا شروع بکن گوشندہی واسطہ چا کجا شروع کنگی من ترہ گوشت نکنا چا کجا شروع بکن بلے آیا ضرور یک استاد لوٹیت کا استاد کر رہا برا تو استاد آیا سوران سرپد بکند آیا لیا سرپد بکند بلے گوشندہی پا باز مردمہ خدای داتگیں دادی اللہ آیا آواز داتا اللہ آیا لہ سمجھگے سینچ داتا یہ باز مردم قدرتیاں و باز مردم و ترہ بنائنیت پا بنائنگ واسطہ پا آواز واشکنگ واسطہ ترہ سورانی گو لئے سران ضرور محنت کنگ لوٹیت. وجہ ماجد مستق صاحب تو وقت شاعر پیربند ہے یا کہ نا ہو وجہ شاعر ہم میں پیربنداں بلے باز کام او ما وتی شاعر انگت ہیچ بار نوان تگاں چند مشاعرہ ما وتی شاعر دیوانان دیما وان تگاں بلے بازیں شاعر ہم منی شینگو پاکش نہیں ترہ بغیر چا وتی آوازہ کجام گوشندے آواز وشتر بیت منا درستی بلوچ راج گوشندیان آواز واش بند بلے ہر مردم چا یک کیا یا دو نپرہ متاثریں منا واش بند کامران داد شہر منا واش بند کامران داد آواز آچے آئی باجایا چے ماہ سر زور تک او درستان چے گیشتر منی وتی استاد منی چم پونز استاد ابراہیم استاد برجان کہ من دائما اشانی دیوان نندوک بیتگاں اشانی شاعران گوشدارا گو اشانی کر رہا ہمراداری و جنگ منی گیشترین سکین چاہمیں واجہانے او اشترین صوتی کے تو گوشت داشتا کجامند و چکایا واشترین صوتی میں گوشت داشتا آچا استاد برجان ہے گئیں کہ مولا محمد گوشتگیں شاعریں سیاہ سرا بکش چہر دیما بندو بیا. وجہ ماجد مستق صاحب گوشندیان دنیا چطور ہیں گوشندیانی دنیا باز مزنی دنیا ہے گوشندیانی جند باریا اگر من طرح پورا گوشت مکنا گوشندیانی جند چطور مردمان چیا کہ انسان وتی توقع ہر کسی کا جدا جدائیں شخصیت ہست ہر مردم وتی حیال مردم ہر مردم وتی لوٹ مردم وتی طلب حسابہ وتی زندگی اما مول مرادان حسابہ زندگی کند بلے منی نزدہ گوشندانی انچو قادر نیک مرچی بعد قادر بھی گوشندہ وائل داتگی مردمہ دیر کتگی مردمہ چا جامعہ یا دیر سمجھ تک باز لوڑی کے سمجھی باز بیکار سمجھی باز ہر نام ایک داتے کنند منی چما گوشندہ بلوچی زبان ہے یا کہ ہر زبان یہ گوشندہ ببند آوتی راجہ ہے گو زبان ہے گو دو ربیدگانی پجار کنو کند باز وش
وجہ ماجد مستق صاحب تو چنچو شاعر ونتا بزن کے صوت ونتا صوتان حساب منی گوشتگینانی چه منی اوتی دستا درین صوت ما سکباز گوشتا گشتر دیوانان و اوتی سنگتانی پیکنکا و انچی سیران سرا سنگتانی کا باز جا گیا لوٹانک بیتگا بلے منی یک دوستی مردمی مہر و محبت خاطر گی منی 4-5 شعر ہما واجہ بنائیں تک واڑ کو تگنت بغیر ہمیں 5-6 شعران دیگے شعر منا ریکارڈنگ نہیں کہ پرچے منا وطا ریکارڈنگی تاستو دعوا و جاگا چوشین نیستنگت وجہ ماجد مستق صاحب تو گوشت کنے کہ آ شاعر کے تو وقت گوشتگاں بزن کے ونتگاں آ واشترین کجام بیتا ترا کجام دوستر بیتا منا چا درستی شاعران سید ہاشمی شاعری من طرز داتک بیتا وقت گوشتگ سید ہاشمی شاعری ہنچیں کہ ہر مردمہ ہم دوست بیت و یہ طرز بیروی تو کہ منا وطا ہم واشبی کارڈ و گل پری یعنی پول لینداز بہاراما پا بلوریں بانوران دوستیں دیم داراما و کجام صوت بیتا کہ مردمہ گشتر پاس بیتا بزن کے دوست بیتا مردمان درستان چھ گشتر نور گوشتگی چیزیں من گوشتگ حالانکہ ریکارڈنگ من نکوتگ بلانچو ویڈیوی صورتا مردمان دیما شنگنت تئی و پای پاد پد دل سرا نشان ابد دوچار لفظ گشتنا زبان گنگ ہار کانت وجہ ماجد صاحب اگر تو گشندی میں بیتے نے چکاری بیتے تھے منی یہ چیزا اللہ عالم من گوشندی مبیتینا چکاری بیتینا بلے ما انی گوشت کنا ہم من گوشندی آنو ہم دیگه کاری مردم ماجد مستاق مسترین واحق چیئیں ماجد مستاق مسترین واحق تو برات ہے ہمیشہ انت کے آئیے زبان دیما برگ واسطہ جہد کنک بھی تو ہر مردمی کے جہد کنگیں یہ رائے تو کا گوشندی حوالیا یا شاعری حوالیا وتی جہد تو کا مخلص بھی دیگه مرچی کل زانت بلوچ مسترین واحق چیئیں واجہ ماجد صاحب ہنچیں واحق آس کہ تو وتی واحقاں رستگے ہاو بگندے ہنچیں واحق منی ہستند کما ہاں رستگاں بلے منی باز ہنچیں واحق ہستند کہ انگا سرجم نبند او منی دستا منی گیشترین حیال گوشید کے سرجم بوت نکنند گو راج ہمراہیا انشاءاللہ کہ یک روچی سرجمی سیمسانا سرباند واجہ ماجد صاحب ترہ نوکیں کار ہست نوکیں صوت کے شنگ بیگی بھی ہاو منا نوکیں 2 صوت تیاری ہستیں بس پا اوکل کنگا یہ رانت او یک سنگتی امانتاند کہ کما سنگت بھی آئے تو منا سار بھی تو یہ سامانا منی کا بیدانت انشاءاللہ پا اوکل واسطہ تیار باند تو ہمیں زیتا پا گوشدار اوکن واسطہ نادر باند تو آن نامہ گوشت کنے یا کہ شاعران نامہ کا پھر بستگاں ای 2 کارانت منی تیارانت پا شنگ بیگ واسطہ بس پا اوکلان کنگ واسطہ یہ رانت یک کی چاہیے کاران واجہ رفیق نواب ایگیں بحرن نندو کے شعر چوشیں جی سسیے لہڑیں گماں جی پنوے ضبطیں ظہیر او دومی شعر آہو گولائے گیں تو لشکر کا ہرس نویس تہنائی واناما تو کے شنکو حیرات کولی گو قرباناما ہمیں دوئے لچا منی تیارانت پشنگ بے گا انشاءاللہ کہ تیار بات باز واش ماجد مستاق تھی مسترین واحق پا بلوچ راجہ چیئیں منی مسترین واحق پا بلوچ راج بازگی دیر بے گینت کہ بلوچ چاہیے بازگیا چا دیریا وتی سرزمین تو کا نشتک دگری آیتی اعلان کو مدانت منی مسترین واحق ہمشینت باز واش واجہ ماجد مستاق صاحب تو ہمارا گوشت کنے کہ بغیر گوشندیا تو دگے چکار کنے ما بغیر گوشندیا گچکاری کنا منی وتی جند گچکاری منی ہنر دست ہنر او گوشندیا چھ بغیر ما ہمدہ پیشنا گو یک تیمیا تعمرکاری ہم کتاگ یک فلمی ما پور کتاگ چراغ ناما او برکت روان بود اشی گو ما باز فلما کار کتاگ اچھی گونڈے سینان تو کا دیکھے تمہارا یک وطی یک وشترین صوتی سنائیں کنے یا کہ گوشداریں کنے شاعر منا ہوتی گوشتگیں درست دوست باند
بله شما که رحم یک شعر گوشان که منا واش بی تو همه انی ما اڑکتا امداد خان نوشتگی چیزی نادرنت پا گوشداروں کو چاروں کا سرمنی بے بات قربان سرمنی بے بات پتی گپ کندگاں قربان سرمنی بے بات پتی گپ کندگاں قربان تو منی مرادانی زیبولیں بلوچستان تو منی مرادانی زیبولیں بلوچستان سرمنی بے بات پتی گپ کندگاں قربان سرمنی بے بات پتی گپ کندگاں قربان تو منی مرادانی زیبولیں بلوچستان خان عشق و تامر چاں ہر کساگوں بچ کندی خان عشق و تامر چاں ہر کساگوں بچ کندی پرشتہ اندراروں کے چیرو سرگوں تیاتاں پرشتہ اندراروں کے چیرو سرگوں تیاتاں تو منی مرادانی زیبولیں بلوچستان تو منی مرادانی زیبولیں بلوچستان تو منی مرادانی زیبولیں بلوچستان وجہ ماجد مصداق ترا کلوئے پیغامی پاوتی بلوچ راجا پا جوانا ہستے مارا گوشت کنے منا کلو پیغام باز ہست پوتی راجا دریگتے منی راجا درستی کلوان سرکنگا ما صوبین بیتے نا منی کلو ہمشے منی راج منی قوم ہر کس کے لوٹی تعدب پیڑا یک جہدی بکن من دست بندی کنا گویا کہ آ جہدہ پروتا یک نام مسمجید آ یہ کوششا و یہ جہدہ مکند کہ دنیا یا مردم منا جا بیارند انہا بلکہ منی زبانا جا بیارند منی دود و ربیدگا جا بیارند ہجبر پاوتی نام واسطہ ہجبر پاوتی پجار واسطہ او منی بلوچ راج چا بلوچی دود و ربیدگا سر مگوزید او گوشندہاں ہما چیزا بگوشید کہ واقعا شما زانے میں زبین نا میں راجا میں قوما پائدہ دند او منی نزدہ منی حیال ہمیشہ کہ بلوچ راج انگی دور توکا بعد ہما چیزا بگوشید کہ دور آئیے لوٹید مردم آئیے لوٹند آئیے ماتیں وطن آئیے لوٹید بعض منتوار بعض قیمتی ہیں حبرتاں یا کلوے قیمتی ہیں تو میں راجا داد امید کرنا کہ میں راج گوں ترا سلامت و سرحال بھی منتوار وجنان باتت